Anom Sari alias Narti, pelaku kejahatan seksual jani kehukum bogolan kutus tiban teken Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Hakimnya masih ngenain denda 5 miliar subseder 2 bulan bogolan. Narti ane sewai-wai megai dari pedagang burger keliling, tepukine mulesin ABG, ane umurne marep 17 tiban. Majelis Hakim memponis terdakwa sube ngelanggar pasal perlindungan anak. Terdakwa ane dampingin penasihat hukum uli PBH Peradi Denpasar ngaku nerima. Keputusan ane patuh masih kejema ajak jaksa Mulyani. Ponisnya lebih ringan uli tuntutan jaksa ane ngide Anom kene bogolanda setiban. Ajak dande 5 miliar rupiah subseder 3 bulan bogolan. Di dakwaan JPU, terdakwa mulesin korban subuh bulan-bulanan, uli Juli 2020 nganti April 2021 di kamar kosne di Jalan Imam Bonjol Denpasar. Awalnya terdakwa man ngide nomor WA korban, ajak kedua sai komunikasi. Terus terdakwa ngerayu korban ngajakin mekabakan. Saget korban beling, keluarga korban lantas ngelaporang terdakwa ke polisi. Tim Bali Express ngelaporang.